Poštovani gledatelji Max Sporta, srdačan pozdrav iz Bjelovara. Dobrodošli na utakmicu osmine finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa između mladosti iz obližnjih Ždralova i splitskog Hajduka. Što se tiče ekipe mladosti iz Ždralova, Ilinčić, Herceg, Abramović, Brezina, Jakšić, Jajalo, Ljuboja, Baraban, Raužan, Šuto, Franceković. 4-2-3-1 formacija trenera Tihomira Bradića. Sudačka trojka Ante Čulina, Dario Kolarević, Mile Varivoda, a četvrti sudac je Toni Dadić. Evo i sastava Hajduka. Mislav Roglan kreće. Sentić, Fosati, Livaja, Melnjak, Atanasov, Pukštas, Krovinović, Avazijem, Bijuk, Mlakar, Prpić. 4-2-3-1 formacija. Krovinović iz daljine puca, Greda se trese. Evo prve ozbiljnije prilike na utakmici, 13. minuta, Filip Krovinović iz velike udaljenosti. Atanasov izvodi iz desne strane, Atanasov u 5 metara i Brani Ilinčić. Prva velika obrana na utakmici Nikole Ilinčića u 19. minuti. I upravo kombinira s Barabanom, Herceg ima priliku ubaciti u sredinu na drugu stranu i nije sjela lopta na nogu Janu Raužanu. Biće samo ispucavanje za Sentića. Mlakar prema Livaji. Livaja na širokom prostoru s jednim čovjekom ispred sebe. Livaja ulazi maltene u 5 metara, prebačeno na drugu stranu. I evo pogotka, Hajduk vodi 1-0. Jan Mlakar. Marko Livaja zaljuljao je svog čuvara. Marko Livaja je ubacio, digao loptu na drugu vratnicu, a Mlakar se lagano naklonio i donio Hajduku prednost od 1-0. Krovinović povratna za Melnjaka. Melnjak može opaliti iz ove pozicije. Melnjak! Kakav majstorski pogodak Darija Melnjaka. Malo prostora, samo je potrebno Melnjaku. Šuto prema Francekoviću, primio loptu Franceković, prilika je na desnu se izvući Avazijem i kazneni udarac. 57. minuta, kazneni udarac za mladost. Avazijem će dobiti žuti karton, pokazuje sucu Čulini. Nisam igrao rukom, ali evo prilike s bijele točke. Sentić brani, ali još je gužva u petercu Hajduka. Na kraju su se Splićani obranili. Franceković u prilici potegnuti ljevom preko gola, a šepajući ostaje Sentić ležati na travnjaku u konačnici. Atanasov za Krovinovića. Krovinović prema Livaji. Livaja povratna za Mlakara i ništa. 63. minuta. A ovdje se otvara prilika za udarac. Pod Gredu je to išlo. Pod Gredu je potegnuo snažno Ivan Krolo, ali protegnuo se Ilinčić. Prilika iz slobodnog udarca za Hajduk. Oštar udarac, Ilinčić još jednom leti zrakom. Još jedna dobra obrana vratara mladosti. Ali ostaje još nada možda u počasni pogodak iz ovog posljednjeg napada. Kožarić točno u Sentića. U ovim trenucima označen je kraj utakmice. Splitski Hajduk prošao je u četvrtfinale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Ja sam isto svojim igračima rekao, ovo je za nas praznik nogometa, ovo je trebalo u ovoj utakmici uživati i nadam se da oni jesu u toj utakmici uživali.
nadam se i jesmo bili konkurentan protivnik, nismo bili u nekakvom baš podređenom položaju, imali smo mi svojih isto nekakvih prilika, šansi. Žao mi je samo tog prvog poluvremena što smo u našim nekakvim otvaranjima primili te nekakve golove, pogotovo onaj prvi gol, bili smo u protivničkoj trećoj trećini, izgubili loptu, oni to poslije vezali pas na pas, nismo sabili te neke redove, eto taj prvi gol nas je malo spustio dole. Kasnije isto taj brzi drugi gol, ali eto, kad smo ušli u slačionicu, rekli smo nemamo mi više poslije šta izgubiti, idemo se i dalje nadigravati i rekao se svojim igračima da ne možemo gajiti nekakav nogomet što ne tražimo u prvenstvu, mi igramo napadački nogomet, tražimo te neke okobice, normalno da nam je bilo protiv Hajduka teško, ipak je to razina više, ja čestitam Hajduku na prolasku i želim da otiđu što dalje. Mislim da je prvo polovreme bilo jako dobro, drugo polovrijeme iskreno nisam zadovoljan dijelom drugog polovremena, čim se opustiš na jednu domaću atmosferu i teren kakav je težak, onda znaš upast u probleme, tako smo mi iz jedne gluposti napravili penal, mislim da to mora biti bolje, ali sve u svemu najbitnije u ovom trenutku proći, jedna velika serija utakmica, igramo svako 3 dana, određeni igrači to nose i tako da moram s tom stranom biti zadovoljan.